Kaže sekretarica Rami Isaku. Gospodine Isak, stigao vam je mail. Neka uđe. Pita policajac Husu. Šta si ti bolan po zanimanju? Huso odgovara. Bioenergetičar. Policajac mu opali šamarčinu. Nisam te pito šta si bio, nego šta si sad po zanimanju. Pita komšija Fatu. Fato, šta je tvoj Haso po zanimanju? Agronom muzičkog smjera. Pa šta radi? Čuva ovce i svira frulu. Poslali Husu da ofarba nekoliko prozora. Vraća se on nakon završenog posla pa pita treba li farbati i okvire. Kaže Mujo Hasi. Namjeravao sam otputovati u Englesku, ali sam odustao. Zašto? Pita ga Haso. Tamo voze lijevom stranom ceste. Probao sam vježbati od Tuzle do Zenice, skoro me ubili. Žali se Fata komšinici. Mujo mi je 300% impotentan? Kako 300? Jučer si rekla 100. Pao je niz stepenice, slomio prste i pregrizao jezik. Vozi Haso pijan kad ga zaustavi policajac. Gospodine, smrdite na alkohol. Pijan sam. Ako ste pili, zašto niste dali ženi da vozi? Ako sam pijan, nisam i lud. Šetaju Mujo i Haso kad Haso upita Muju šta bi uradio da je smak svijeta. A Mujo će, ma uzeo bi ženu i djecu i pravac Njemačka. Došao Haso doktoru. Imam problema sa seksom. Kad si zadnji put spavao s Fatom? Ne sjećam se. Evo telefona pa pitaj. Halo Fato, kad smo zadnji put vodili ljubav? S kim to pričam? Policajac zaustavio pripitog Muju pa ga pita. Mujo, jesi li ti to pijan? Nisam, odgovori Mujo. A jesi trijezan? Nisam. Pa šta si onda? Pita policajac. Taman, odgovori Mujo. Pita Mujo Hasu. Šta bih htio za rođendan? Jel da ti kupim knjigu? Ne treba hvala, imam već jednu.